TV. Selam dostlar, efirde siz yaratkan, biz yaratkan Jarlavu kitap şuruvu hem onun alıp baruşusu Min Rifat Saripov. Koyda min, şunda jırmın hem elbette ayon. Tapşırığımızın en süper popüler DJ'larının birisi DJ Ayon. Alkışlar dostlar. In the mix. Bizni indi siz dostlar bek yaxşı biləsiz, biz sizler bilen köptenden tanış. Eydegiz eli oyuncularımız bilen de tanışıp uzuk. Bizning birinci oyunçumuz İlnaz Gilmuddinov. Ilnaz Gilmuddinov, Kukmara rayonu Zor Kukmara avulundan 11 sınıf okuşusu, jırlarga futbol oynarga yarata. Sanat institutunda okup çıkıp, jırşı bulu onun en zor hıyalı. Bir nerseden de kurıkmıydı. Hem turmuşta uz yolun tapkanlardan örnek ala. İlnaz, her bir oyuncuga sorav berem, senden başlap jiberdik. Sena berem idi birinci soravni. Mine barlık oyuncular arasında en yaşı sen. Korku hissi yok mu? Yok, Korkmaysan? yok. Hazırlanıp geldin. İyi. Молодец. Mana dürüst, konkret cevaplar ayta. Tanışabız ikinci oyunçumuz bilen. İkinci oyuncu bizning şiverimiz, suluğumuz, güzelimiz Aygül Şaymurzina. Aygül Şaymurzina, Başkırtıstan Respublikası Urgayerkay avulundan. Bilimi boyunca Tatar tili hem İngiliz tili okutuşusu. Kiyev'de tugul, Şallı şehirinin 12. mektebinde okutuşu bulup işli. Balacaktan ok sahne kişisi bulurga hıyallangan Aygül konsertlar uyuştururga yarata. Eliga tapşırığa enisine aytmışıgına kelgen. Aygül, sen tapşırığa eniga aytmışı, qoşıp keldim degensin. Mine şunun turunda kıska gana söylep öteli bizge. Бары тек әнеге айтсаң, ха қойғыра башлайшақ. Анарығына аңа сюрприз етіріп күн айтам. Соңында. Televizordan gana göreşek. Eniga ayteli keldim min degin. Neyмен мұнда? Mine beyt, enilerge yalqındı koynar selamlar jiberdik. Köşemiz üçüncü oyunçumuzga Ruslan İslamov. Ruslan İslamov, Başkırtıstan Respublikasının Tətişli rayonundan Oktyabrski şəhərinin muzika külliyetini tamamlagan, ilenmegen. Qayda çakıralar, şunda jırlarga bara. Atlar hem şabışlar yarata. Sabantu şabışlarında 3 tapqır birinçilikni yaulagan bulgan. Yaman şirlerden korka hem Salavat Fathidinov'tan örnek ala. Ruslan, senin anketida bek kızıklığına iken, bek tırışıp okuysan iken, sana şunday sorau, senin için muzika nerse ol? Muzika mening uchun endi ol yashov shag'anag'i deb aytsam da Dürüst bulur, durust mi? bo'lar. Chunki jırlab ishlayim, har ishni jırlab yashayim. Shunga ko'ra butun yerda mening uchun muzika, jir Şolay bolsa butun yerda da. uyangaç jırlıysan, yıklagancha jırlap Jır. yaşaysın. Ay. Şolay bolsan, jırmın ko'nglingdan ketmesin, yüreğinden düşmesin. Молодец. Hem indi bizning 4-chi oyunchimiz Dinar Muslimov. Dinar Muslimov, Başkırtıstan Respublikası Meşitli rayonu Яңа Müslim avulundan ilengen. Turmuş iptaşı bilen 2 bala terbiyeli. Maşinalar satu bilen şug'ullana. Hıyalı Tataristan'dan halk artisti bulu. Boş vakıtın garmonda oynarga öğrenip hem balık tutup ütkere. Eti enilerinden örnek ola hem kişilerge yardım itu tilegi bilen yaşay. Dinar, sana da bir soru vereyim hele. Bizning jırlavu tapşırığın qaşan ko'rding? Bu tapşırığın qoyan bilding? Qaşan birinchi tapqir qarading? Şunun turunda aytadi. Birinchi qarovimdan уже давно sizni qarayim. Давно? Aha. Наблюдайтым. Bek zo'r rahmat. Demak, sen bizning bilan ko'pdan tanish. Ayı. Rahmat, bek zo'r rahmat bizning tapşırığa kelganingiz uchun. Oyunchilarimiz bilan tanishib bitdik do'stlar. Baribizda hazır. Biz birinchi turni boshlaymiz. Birinchi tur do'stlar, birinchi turda bizga ekran yordam etacak. Ekranda bizning turli shaxslar, turli artistlar, unda bek ko'p yozuvchilar, bek ko'p shaxslar paydo bo'lacak.
Siz аларны танысыз икән, урыннан кычкырмыйсыз әлбәттә. Матур иттереп кулны күтәрәсез, беренче класстагы шикелле. Һәм миңа шул шәхесне аңлатырга кирәк була. Исем фамилиясын әйтәсез түгел. Мин табам икән дөрес җавап, 10 балл сезгә өстәлә. Аңлашылды җип-җиңел. Мәктәптәге шикелле Милнас. Всё. Карыйбыз беренче шәхескә. Ага, Айгөл, җитез булып чыктың әле син. Бу шәхес дип әйтегеме? Бу шәхес бик тә TMTV каналында еш күренә. Дөрес. Алып баручымы? Хәзер ул передачаны алып бара ул. Һәм инде дулыклы транспорт. Сәхнәләрдә алып баручы, мин белән татар җырын ул алып барачак. Хатын-кызмы? Хатын-кыз инде әлбәттә басып тора. Гөлназ Сафарова, шулмы? Әлбәттә. 10 балл сиңа, менә бит. Гөлназ Сафарова 10 балл һәм күчәбез икенче шәхескә. Беренче кул синдән булды. Бу инде легенда номер 17 уйнаган. Легенда номер 17 уйнаган кем? Хоккейист Харламовны уйнаган артист. Точно! Данила Козловский, шулмы? Әйе, әлбәттә. 10 балл синеке. Өченчесенә дә күз салып узыйк, дуслар. Айгөл, син вообще җитез егетләрне узып кына торасың. Бу мультикны мин кечкенә чакта яратадыр. Әти Бу беренчене мультик видеокассета алып персонажы. кайткан. Ага. Ней. Нинде? Бу бик тә хәйтсәм инде матур сүз әйтмим диемсең инде. Дуракланып йөри торган инде персонаж. Кем икән? Незнайка. Әлбәттә. Шулаймы? Әйе. Карыйм әле. Ах, менә бит, Незнайка, классташ. Бик зур рәхмәт. Күчәбез чираттагысына. Илназ. Bu duet jırılar Ozat Muji'yi bilen jırılar. Мужиге белән тоyıştırdılar. Мужиге Азат. Димәк, аның хатыны Алсу. Алсу Фазлыевамы? Әйе. Ага. Молодец. Әйбәт дөрес аңлаттың син миңа. 10 балл. Күчәбез соңгысына, чираттагысына. Bu Динар. Россия эстрадасында. Россия эстрадасында. Әйе. Кем булырга мөмкин ул? Йырсы, Алып баручымы, биючімі, жыршымы? жыршы. Нинде жырлый? Bu натуральный блондин деген аның известный жыры бар. Ага. Золотая чаша, золотая. Николай Басков. 10 балл. Молодец. Все, Аллаға тапшырып бірінші турны да бергәләшеп матур иттереп йырып чыктык, дуслар. Чираттагы икенче турыбызга да кирип чыгыйк әле. Икенче тур, дуслар, музыкальный тур. Сезгә Айон абыегыз һәрберегезгә өчәр көй уйнатачак. Сезгә көйне игътибар белән тыңларга кирәк. Һәм башкаручысының исем фамилиясын әйтергә, һәм җырның исем фамилиясын әйтергә кирәк булачак. Шуңа күрә җитдирәк булабыз, игътибарны бары тик музыкага гына юнәлтәбез. Синнән башлап җибәрәбез инде. Беренче җырны тыңлап карыйк әле. Tanış, hatırlamıyorum. Хәтерләмәгәннәргә менә шушындый сигналлар бирәбез. Пу дигән. Белмәсәң хәтыңлап карыйбыз. Килсин, үзең кил, яраттым, шуны бел. Килсин, үзең кил, әлегә сон түгел. Менә бит. Менә шу җырларыбыз безнең күңелләребезгә уелып калган җырларыбызның берсе. Әлфис абый Кыямовның җыры бу. Ярар, чираттагы икенче җырны да тыңлап карыйк әле. Ayдар Галимов. Правильно. Айдар Галимов.
Жырның исеме? Та-на-на-на-на. Kızıl rozalar. Ник аны куркып кына отырасың? У биrini рахатландырып айт. Кызыл розалар Айдар Галимов. Кеттик айт. Kızıl rozalar, süyü gülleri. Kızıl rozalar, kızıl rozalar, kızıl rozaların oynar izleri. Тик ызакка жетер микән дигәнем туктады да инде ужак. Ярар, 10 балын алып куябыз һәм тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны. Моның әтисе Фирзер. Димәк, бу Жавап. Әтисе Фирзер Муртазин булгач, или малайы, или кызы булаймы? Логично. Жавап. Рахмат. Әйдәле, тыңлап кара әле, исеңдә күңелеңдә салып куй әле шу җырны. Туган көн өмір бәйрәме, туган көн изге көн ул. Сәламәт булып айры күрмә, барчабыздан теләк шул. Шулпан Муртазина иде бу. Ярар, әле син яшь, әле син өметле, белерсең, тыңларсың, күрерсең, сиңа уңышлар телибез алдагы көннәреңдә. Күчәбез, Айгөл, синең янга. Әллә борчыласыңмы? Борчылма, курыкма, рәхәтләнеп утыр иркенләп. Җырны гына тыңлыйсы бит. Һәм җавап әйтәсе. Киттек беренчесен. Элвин Грей дейм, Радик Юлякшин дейм. Миңа Радик Юлякшин якыныраак. Анда Элвин Грей түгел инде. Мен Элвин Грейни тоже ярат, мен Радик Юлякшин ошый күбрәк. Алар икесе дә шул бер кеше түгелме әле ул? Ну, исемнәре бит инде. Шулай, шулай. Радик Юлякшин белән ни? Элвин Грей. Менә теге апаның исемен оныттым. Ул апаның исеме кем икән? Син белмисеңме? Әйт инде, әйдә. Яра, җырның исемен әйт. Яныңа агылам. Яныңа агыла. Җиле булып, нуры булып. Дөрес, яныңа агылам. Молодец. Афәрин. Киттек бергәләп җырлыйбыз. Булып нур булып яныңа агылам, минем сөкемем бар югалтмый сагынган. Җиле булып. Туй, инде нишисең инде аюна. Кара малай, туктатты да куйды. Шулай кызып кына китәбез, дуслар. Җырларга бербиләр. Аяк шалалар. Молодец, 10 балны алабыз һәм тыңлыйбыз чираттагысын. Кем җырлаган да белмим, җырның исемен дә белмим. Ну, җырын беләм. Җырлап күрсәт әле. Бу дөньяга без туганбыз икән, юкка түгелдер. Җырның исеме? Түгел. Нәрсә дип әйттең менә яңа гына? Юкка түгел. Юкка түгел җырның исеме. Кем башкара? Белмим ансын. Моны инде кем генә башкармады. Бу инде безнең ретро җырларыбызның берсе. Аны соңгы вакытта Вилябый Усманов җырлый. Тыңлыйбыз бергәләп һәм җырлыйбыз. Кемгә дә бирелмәгәндер ул, яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без яшәйбез икән, юкка түгел. Бу дөньяда менә шулай безне тыялар. Бик зур рәхмәт сиңа җырның исемен әйткәнең өчен 5 кенә бал куям. Ярай инде ансы да бара. Барсын, шунысы гына барсын. Тыңлыйбыз 3нче җырны. Шундай ук, не инде ситуация име?
Вообще шундай ситуация мында. Кышлар турында икән, казманда, кышмы турында. Казмы, кышмы, үрдәкме, инде уткымы бу? Бу нәрсә булыр? Каргамы бу? Юк. Әйәле? Казлар очалар. Кешеләр йөри. Дөрес җавап. Кем җырлаганын белмим. Бик зур рәхмәт. Моны бу татар халык җыры иде. Бу менә нинди җыр икәнен хәзер Аюн абыем баштан шушлай пи-пи-пи ди. Аннан җырын тыңлата. Каз канаты дигән җыр. Kaz kanadı kadı kadı bula bir banadır adı bula şicerelerde bir küp yersen duvan yağın yağdula. Şu җирләрдә узак йөрсәң, казларны сагынып кайтасың үзең ди. Җырлау китапшыруы дәвам итәбез, дуслар. Янәдән экран каршыларыгызда без килдек һәм без киләбез Руслан каршына. Руслан, брат, дустым, җырларны беләсеңме? Былай беләм инде. Кылай беләсең инде. Менә хәзер тикшереп сынап карыйбыз әле сине. Тыңлыйбыз беренче җырны. Uşaqны Зөлфия Шарифуллина Суюында ушак яна. Аһа. Су буенда ушак яна. Су буенда ушакна кем җырлый? Шарифуллина. Әйе, Шарифуллина, кем Шарифуллина? Зөлфия түгел. Зөһрә Шарифуллина. Молодец! Дөрес, Зөһрә Шарифуллина. Су буенда ушакны яндырып алыйк әле бергәләп. Суында ушак яна, кем кабызган ул ушакны? Төзәм әгәр суена, тармы күп бала чагы. Эх, матур җырларыбыз хәтирәләр, дуслар. Бик зур рәхмәт, 10 балны алабыз да тыңлыйбыз икенче җырны. Соңгы тукталышта Хания Фәрхи Бәйрәм ансамбле. Хәтта мин аны сораганны да көтеп тормый, дөрес, алдан белеп тора, дөрес җавап. Якташ. Һәм җырын бергәләп җырлыйбыз. Sağlar bulsam düşlerine girem Unutar bu isen, uylarımda yürütem, vakıtlarını vaklanmışa küsem, küsem disen yigirip kilem. Шушындай матур җырлар гына калдырып китте инде безгә Хәния апабызда. Авыр туфраклары җиңел булсын. Соңгы тукталыш Хәния Фәрхи. Һәм өченчесе нинди булыр микән? Şəsin parlandılar. Татар халык җыры инде. Әйе, татар халык җыры бу дөрес. Нинди? Баламышкинлар Юкшыл. Бар урман биләүшәсен. Бәрәңгенең урысчасын җик була. Картоф. Картоф. Молодец. Картошкин, ну вы картоф дөрес әйттең, молодец. Җырлый әле. Suları kındızlarga, sin sağınsamaya karın sin kara yıldızlarga, min sağınsamaya karın sin kara yıldızlarga. Ой, гел йылдызларга караямы, мине сагынсан. Молодец, Яфарин. Динар. Ничек хәлләр? Әйбәт, әйбәт. Әйбәтме? Нинди җырлар эләгер микән дип уйлап утырасың инде, әйме? Нәкъ шулай. Миңа да шундый җиңелләре эләгер дип телисең. Һәм шулар эләгәчәктә. Тыңлыйбыз. Күбәләгем татар халык җыры. Правильно. Солда minne sağınğanda Күбәләгем, түбәләгем, асыл кышым Sallığa şımali verem iken Эх, дәри. Нинди матур җырлар бар. Чираттагысы кем микән? Килә ява Салават Фатхетдинов.
Aferin, birge. Hile yawa, iyeleşken bir bulut. Işar kanatların olsa, hırmaz idim bir minut. Uçar kanatlarım olsa durmaz idim bir minut şundan da. Uçup kına gider edik barımız değil mi? Eyde üçüncüsünde jırlıyız, tanlıyız. Булма инде буламағаш. Ильсея Бадреддинова. Aferin. Birgeleşip jırlaygalı şu jırlarını. Sabalarda dumağaç, içmezsem bile duvarın kozanda oturmağaç. Bulmağaç, jırlağı ki da jırlamağaç dostlar. Şundan da jırlap, gülüp, oynap, biyip, көңіл açmağaç. Bu dünya ne mersege deyip de jırlıyız koy vakitlarda. Şundan da bizden bilen bulganıgızga, bizden bilen şayarıp gülüp, dürüst cevaplar etkenigizge, her birigizge de bek zor rahmet. Kuşabız, 3. turga. Üçüncü turda dostlar biz yeniden ekranga aylanıp kaytaşakbız. Ekranın indi min de sizde birgeleşip göreşekbіз. Türlü birimler çıkacak. Sizge barı tek hazır şunda çıkan resimlerini barısın birge koşup nerse eytirge tilediyken ol kartini deyip şunu qarab cevabını eytirge gerek bula. Uylar için vakit bik az 30 gına sekund ne barı. Şu 30 sekund içinde cevap etseniz 10 bal alasınız. Cevap aytalmaz iken koşabız ikinci sorauga. Anlaşıldı? Birinci birimde 3 süret barlıkka kelешек. Sizge onlarını nerse birleştire ikenin eytirge. Qarayбыз ekranga. Kollarını көтеребіз. Aha. Aygül. Sonlar. Dürüst. Sonlar. Son. Sana. Dürüst cevap. İkinci birim nek şundu yok. Süretlerini nerse birleştire iken. Жігітлер. Tağın Aygül. Eyt. Eyde. Память демекші едім, память түгіл екен. Kimden indi fikirler var? Давай tezirek. Компьютер. Dürüst kompüter. Üçüncü sıra astında tanılgan klipten kadr yaşırılgan. Sizge jırının isimin hem başkaruşsunu aytırga gerek. Qarayбыз ekranga. Aha, yaz. Rifat hem Zinera Ramazanovlar. Әйе, Ризат Зенер Рамазановлар. Жырның исеме? Яңа шыққан жыр. Вақыт шықты, бик зур рахмет. Ризат Зенер үшін сеңа 5 бал гына куябыз. Син икән жыры белән. 4-нче сорау. 3 сүрәтнең уртак ябыгын табарга кирәк. Эзлибез. Җегетләр, Группа. Группаның татарчасы? Түркім. Дөрес, төркем, группа. Һәм соңгы 5-нче бирим. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табарга кирәк. Карыйбыз экранга. Илназ, беренче Кыш. Дөрес, кыш. Монда инде башны уйлатып та торасы юк, кыш икәне билгеле. Барыгызга да баш иеп рәхмәт әйтәм, дөрес җаваплар әйткәнегез өчен. Барыгыз да афәрин, барыгыз да молодцы. Хәзер инде иң рәхәт мизгелләргә күчәбез. Җырлый торган тур. 4-нче тур бездә. Инде бу 4-нче турда достар, сез үзегезнең өйдән ятлап әзерләнеп, баргач җырлау кидә рәхәтләндереп җырлыйм әле дип әзерләгән җырыгызны җырлар, мизгелләр, вакытлар да килеп җитте. Ләз достым, сине чакырып чыгарыйк әле. Безнең җырлау китапшыруына нинди җыр әзерләп килдең? Татар халык жыры, иделләре, күлләре. Ах, бик матур җырларыбызның берсе. Рәхим ит. Gül
Yanılarım kiyülerim tik senin üçün gene Ufalarga barularım gel senin üçün gene Yanılarım kiyülerim tik senin üçün gene Şunda da uylab olam Ufalarga min gel baram güller olam Tong yıkısı tatlı dile şunda da uylab olam İdellere güllere İdellere güller Sin mineke min sineke dimerim bitilger İdellere güller Sin mineke min sineke dimerim bitilger Молодец, aferin lan. Birer işlem. Молодец жігітсің. Отыр. Міне бит нешік кәйіфлеріні көтеріп жібердің сен біздің. Бек зор рахмет. Шушы яштан инде мотор жырларыбызны сайлап, мотор жырлап бүләк иткәнең өчен бек зор рахмет. Һәм алай гына түгел, караоке аппаратында сиңа балалар бүләк итә хәзер. О! 80 бал, әйбәтме? Бу 2-5 дигән сүз бит инде бу мәктәптәге. Әйбәт, шәп. Ой гел. Рәхимет, чык әле. Дос ишләр бик күп була ул Барса да яхшы барса Янәшәңдә кемнәр калыр Авырлык килә калса Ау барган агачларга булышмас терәү генә Иптәшләр бик күп булса да Якын дуст берәү генә Ау барган агачларга булышмас терәү генә Иптәшләр бик күп булса да Якын дуст берәү генә Якын дуст янәшә булса Бойга якын килә алмас Араларга Дышман түгел җил давылда кер алмас Ау барган агачларга булышмас терәү генә Иптәшләр бик күп булса да Якын дуст берәү генә Авырмындай заманада дуслыкны саклап калу Һәркемнең кулыннан килми яхшы дус була алу Ау барган агачларга булышмас терәү генә Иптәшләр бик күп булса да Якын дуст берәү генә Ау барган агачларга булышмас терәү генә Иптәшләр бик күп булса да
Карина Гөлбекзор, рәхмәт. Иптәшләр, якын дуслар. Ә синең якын дустың бармы Айгөл? Бармы? Минме? Конечно, мин инде. Кем булсын тагын якын дус сиңа бүгенге җырлау тапшыруында. Һәм менә шушы экран сиңа бал бирә торган якын дус булырга мөмкин хәзер. Менә 70 бал. Шулай итеп, дуслар, җырлау тапшыруын дәвам итеп, егетләребезнең дә җырларын тыңлап узыйк әле. Руслан, рәхим ит әле, чык әле. Bizini tuğaştırla Ak bilevge bilegen Ak bilevlerge bilegen Bəxti bulsun demegen Əbi patşa yol saldırgan Bizge irik birmegen Katarjan yolu Katarlar yolu Bakır miken Küngelim size şuşa yollardan Azizi başka yemek kaytır miken Katerina, Katerina yolları takır Katerina, Katerina eğlenip kaytır Koyaşığa eğlenip Ak bulutta beylenip Nasip olsa biz kaytırız eğlenip Ebi patşa yollarından buğavlarga beylenip Katarjan yolu Katarlar yolu takır miken Küngelim size şuşa yollardan Gazizi başka yemek kaytır miken Katerina, Katerina yolları takır Katerina, Katerina eğlenip kaytır Ayaklarga ışasız edip Kırkazından soradım Ul kışkırıp cevap verdi Min oturup yılladım Ebi patşa yollarından Buğavlarga beylenip Katarjan yolu Katarlar yolu takır miken Küngelim size şuşa yollardan Gazizi başka yemek kaytır miken Katerina, Katerina yolları takır Katerina, Katerina eğlenip kaytır Katerina, Katerina yolları takır Katerina, Katerina eğlenip kaytır Katerina, Katerina yolları takır Katerina, Katerina eğlenip kaytır Молодец, Katerina. Katerina'ga bek zor rahmet. Mana evet. Элекеге yollarımızda da iz kalıp jırlar. Katarjan yollarına kadar izke düşüremiz biz jırlau tапшыруында dostlar. Şuna göre bu jırlarımızga bizning aparatның da balları nişik bulur mekan. Mana 87 bal Katarjanlarga. Mana Dinar брат инде жыр безгә бүләк итәрмикән. Нинди жыр әзерләп килдең? Татар халык жыры «Эх, алмагачлары» деген. Эх, алмагачлары үздер әле. Alma birli alma şeşek
türlü Başkalarına gözde salmayıp Sizne görgenden birili Halım ağaçları Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları da Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Alıma bitul alıma bitul alıma bitul tügerek Şul tügerek işlerinde Yeşigi dostlar bir gelim Halım ağaçları Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları da Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Alma ağaçının ağaçından Kaşığı yundu min sina 16'da 17'de Kaşığı buldu min sina Halım ağaçları Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları da Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Alma bulsa şunday bulsun Bersin bişke bulerlik Dostlar bulsa şunday bulsun Senin işin ulerlik Halım ağaçları Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları da Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Dostlarım dostlarım da Dostlarım dost işlerim Siz dostlardan ayrılsam Yalnız kalıp işlerimiz Halım ağaçları Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları da Sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındıra başladı Sayrı 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 Sağındıra başladı Vah! Bu ne beyt? Alma ağaçları, Sayrı sandı ağaçları. Malades! Dinar bek zor rahmet. Dostlar bulsa şunday bulsun. Senin işin tülerlik dep zırladın. Bek malades. Şuna zırladın mı? İli ulerlik dedin mi? Nişik bolsa da dostlarga bek zor rahmet. Şundan da dostlar bulup, matur bulup, yaşaular nasip bolsun her biribizge de. Hem şulay etip Dinar senin bu jırınga da eli biz ballarını qarap ozik. Nişe bal koyur mekan bizden komputer. 86 Sibir regionu, ayma. Mana evet, eyvat va 86. Yarar dostlar, indi şundan da yongagına başlanıp ketken edi. Indi bitip de koydu oyunumuz. Haman jırlaşıp, haman söyleşip, haman külüşüp oturası kilse de emme de lekin vakit divgenimiz uza da kiter şol indi. Hazır 4 oyunga da natija yasap, qaysıgız nişe bal jeyip, nişe orunlarını yaulaganygyzni aytip uzayım ele. Şulay etip dostlar, men hazır sizin nişe bal jeyganıgyzni aytgach siz motor ettirip meni menişaga chiqib da bastırsiz ele. 4-chi o'rindan boshlayk desem, 4-chi o'rin bizda bu yılısı gumuman yo'q. Bizda bari tek 3-chi o'rinni yaulagan o'yinchilarimiz ikov. %15 bal to'plab 3-chi o'rinni yauladılar.
İlnaz hem Aygel rəqib etib çıxıb basığız əli. İkiniz də 3-cü orunda. Hem bizning manaqa 2-ci orun qaysımız ekan deb o'ylab o'tirasın, deymi? 136 bal to'plab 2-ci o'rinni yovladı bizning Dinar. Dinar rahmet. Hem birgina balga üstünlük bilen 137 bal iyesi 1-ci o'rin Ruslan sen. Rahmet egiz. Barıgızga da bek zo'r rahmetimni yetkirem. 3-cü o'rinlarga da 2-ci o'rinlarga da albatta bo'laksiz qoldirmaymiz. Yıldız Muhammadjanova ismidagi atelyedan maxsus sertifikatlar bo'lak etamiz sizga. Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Hem indi bizning 1-ci o'rin yovlagan o'yinchimiz Ruslanga maxsus DMTV kanalından shunday sertifikatlar bilamiz. Tezden Allah bilsa Ruslanimizni DMTV telekanallari oshada tanishirmiz do'stlar. Hem indi bir-iki kalima so'z aytib ketuvingizda tomoshachilar kutib turadir. Menim endi birinchi shiratdan shusha jirlaoki da shunday ishlagan kishilarga bek zo'r rahmatim. Ham endi olib boruvchi Rifat Zaripov senga bek zo'r rahmat. Shu suhbatda bek ko'ngilli bo'ldi. Bek zo'r rahmat hammamizga da. Bek zo'r rahmat. Rahmetinge rahmet, bek zo'r rahmet. Şundan da barıgızga da rahmet, sizge de rahmet, bizge de rahmet, sizge de rahmet tomoshachilarimiz. Endi shundan da shushlay bizning bilan jirlov kitobshirina kelib, bizning bilan birgalashib, ko'ngil ochib, o'ynab, shayarib, kulib, jirlab, o'zingizni sinab qaraysiz kelsa, rahmet egiz. Onun için elle ne kılanası yok, bari tek şu elektron adreska o'zingizning foto, videolaringizni, jirlaringizni jiberigiz. Biz sizni quloch jayib qarshi olashaqmiz. Tuğan yakınını balaşağın Sağınımı yitirmay kişi Köktegi ay eni salgan Tügerek ipi dizili Uzi bizinikin birmedik Yatlıkına dimedik Biz bit avval malaylar Bir kayşan sır birmedik Bir koşan sır bilmedik Uzi bizinikin bilmedik Yatlıkına dimedik Biz bit avval malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Barın yavaş edip durmadık Atta atlana idik Yıllar şatta da şıdadık Sır bilmez ışın girdik Uzi bizinikin bilmedik Yatlıkına dimedik Biz bit avval malaylar Bir koyşan sır bilmedik Bir koyşan sır bilmedik Sır bilmedik Wow, wow Bir savunma olayları Eşitmedi salkın kışlar Yazın kar suları da Жылы жайлар өте иде Ауыл басуларында Өзіміздінікен бермедік Ятлықына тимедік Біз бит ауыл малайлар Bir
sır birmedik Bir koyşan sır birmedik Özümüzüneken birmedik Yaratmığına demedik Biz bit oğlum alaylar Bir koyşan sır birmedik Bir koyşan sır birmedik Biz bit oğlum alaylar Bir koyşan sır birmedik Bir koyşan sır birmedik Bir koyşan sır birmedik